المسافة أيضا 1600 متر. هنا بدأ في سباق الدوري الخامس ضمن أجندة سباقات ركبری گلکی خورده و هفت دوره مهنه که نزیکی هفته حتی هشته ده بشدارن و او دلز و رکبریان ده جهف جدانه. هسپین مین رسنین عربی صاف و هسپین چاپکری هنه که دناو دورهان ده هاتنه دابش کرن. دوره خلاتی جبو هسپین کجاره که دو جاران و سه جاران سرکفتنه هاتیه و خطانده. که او هسپین پلیای کمن و اف دوره که گلکی گرینگه که هجماره که مزنج هسپین باش تیده بشتار دبن و دوراهیه وی 2000 متره. آماده بونه که جماوری یا گلکی باش و آماده بونه که برچاوه کسایتیان هیه و انشالله امه ده هر پیشبرکه که ده چارچوبه چالاکین کمله سوری یا حسبین رسنین عربی ده تیل داخستن. آماده بون و پشکریه که مزن ببینن. ایرو اگر ام بحثا هسپان بکن، سوریا یک جوالاتن پیشنگ دواره هسپان دیا و ام لکنداوی هموج سوریه فرد بن. لو ما افتش جواره نخریبه دوی ارگانیزاسیون هجاده. او ایرو ماشالله من قباره آماده بون و جماوری هیدیت و او یک نشانه اشکاوان جبوگه ورزیشه کو پیغمبر مسلاوین خوده لیبن پیشنیار کریه. نها ببرای که رد پیویم و از رکبریه خوش مطمعی مام. به تایبەتی کو من لە دەورەیە سەیەم تەماشا دکرد و ڕکبەری تێدا گەلەکی خۆت بوو. ئینشەڵا ئەمێ نەها دەوام بکن داک و لە دەورەیە پێنجەم و شەشەم تەماشا بکن و ئەنجامان ببینن. ئیشەلا پێشبر باوایەکی گەلێکی مەزن و پڕ بەلەس پێش دکەون و هەم جە خودێرە پێشبر دگەهیژن قۆناغێکە خورد و حتا کو هەست جی دوام پێشبرکان ده ئامادەبوونا خۆیان هەری باش دەبن. طبعا الحمد لله يعني بالنسبة للتحكيم البته هم جخديره د درباري دادوریه ده بکتنه همو هسپان چاودێریە هەموو حەسب سوار و ژمارەیان di çarçoveya sîstem û yasayên ku ji aliyê Komela Sûriya hespên Resenên Erebî ve hatine danîn de têkirin. Erwiha di bûyera her binpêkirînekê de ji aliyê swaran ve li ser kamerayên xeta dawiyê li her protestoyek ku were pêşkêşkirin tê nêrîn. û hem ji Xwedê re binpêkirin pirkên bûne û ev yek nîşana pabendbûna piraniya swaran bi yasa û rêzîkên pêşbirkê ne.